Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo kaTike lemigaba engumfeze kuNtuthu ngakhumalo bathi la sibona amagomenta mawuthi umusha la ekhaya socela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomenta nokulike nokushare okubaleka kakhulu kunakho konke nganza kwethu UNgizwe Mchunu usevele wasifaka zonke enyameni kuNtaba yaseDubai kuza ngemuva ukuthi kusabalala ivideo kaNtaba yaseDubai elakade khona ebhukuda emanzini kule video ubonakala ebhukuda emanzini ewulwandle lapha engene nefoni emanzini UNgizwe Mchunu ubese mngena ngayo ke le video echaza khona ukuthi ngoba bhukuda nefoni akaboni le foni ukuthi izofa kwazise lapha wakubalula nokuthi uNtaba yaseDubai ubengaholi imali etheni lapha nohola imali engaphansi kuka 3000 ke lapha wasesho UNgizwe ukuthi mangabe ifa uzothaya ngani ngoba imali ayiholayo imali encane kakhulu so ukhumbuleke ukuthi kube nensolo lapha ukuthi khona imali angazange ayithole kwingoma ayifake kuyo insizwa uBig Zulu kodwa nje enganza ukuthi ingandi kakhulu ake ngikudedelele nje le clip uzibonele wena kanjalo futhi nale video enze ukuthi UNgizwe Mchunu azangena lapha insizwa uNtaba yaseDubai. Dubai njengoba uvele ungaholi lutho lo 3800 nje uthatha ifoni uyifaka emazini uyabona isiphuphu bona Nkosi yami ubuphi nje lana yini zokhipha isikhwakhwalana la eThekwini nina njalo nisuka le khona isishiyela amabhadi eThekwini bese nina niphindela le thina sisale siba leyinkinga eyikhukhula la kade lamabhadi alethwa abantu abasuka eGoli bezobona amalandla achumachumayo